Anya laki din! Nay, itaman pa anak kapukis ka anak kaw. Nakaskas daw man. Itatang nakarkaro amas daw kayo no isang pet ko di babae nga armag. Anya? Kuwain, mariknak nga iti kabitan na panawan. Aklunan na ko ni Bia. Nay. Agtagtagainap kan sa akin, di anak kaw. Saan? Pudno ti bagbagak. Mariknak kahit nga da panagayat ni Bia kanyak. Asino day taabiyaya? Basta, mas daw kay tulatan. Isang put kunto dito balay tinapintas akaayan-ayat ka. Ay, mamatiak tulangay, no adda dito isang wadak. Iti day ta kinasadot baw, adaki din ti balasang amayat king ka. Agtagtagainap ka man ako nakon, Markaw. Anya laki day. Napudno ka matlaang kinibiya pare. Sakbay mo kuma mapagguhay. Adda ko trabaho Ha? Kasano, no salod-sudon na no anya tayo trabaho. Hindi na mo siguro sa ladsudan. Alangan kidimot nga ibagam atambay ka pare. Mang sa pulak-tulat ta iti trabaho ka. Nang runa, no aklunan na. Amangan, no aldaw, rabi ti pa nagtrabaho. Anya? Kawain. Di ka kadiagdanag pare. No aklunan na ni Bia. Mang sa pulakon iti pangganak. Agwalinak ton anagagay. Saan la anagagay? Hindi kat kagagatan pa ya. Anya? Adala salod-sudok man kun ka, John. Anya day tanan na? Apay, pudno ka day nga addar arman ni Marco abalasan. Ha? Wala na. Pudno day ta. Iso ni Bea. Namam mo na iti ilay. Food server, iti trabaho na, iti asidag ti palengke. Kastaya. Ay, ammo na meten ti agaram. Awan pa'y ammo na at trabaho ti salbag. Ibagbagak mo dahil akin guwana na. Yung ka na yun nasumbat na. Agtrabahon tula ka na, naaklunan ni Bea. Anya. Ay, anya meten dahi tapa nagsungsungbat. Sadot at talaga dahi jay nga anak nila kay Lopez. Mamimpinsan siguro tigagat na. Inton makaasawa na. Nasaya at man tanagradata kabsat. Ha? Nadamag ko nga main nga da kanubala sangar arman ni Marco ijay ilay. Pudno gayam. Way, kabsat. Inamin na mahit nga da kano talaga. Biya ka na tinagan na. Kastaya. No kastamot lang, pilitam di anak mo amang sapul iti panggadan na. Alangan kit dimot ngagsadot sa daw, kit addamot ar-armon na. Ay, dahi tangarod kabsat. Isumot ti kanayon ko nga iulit-ulit kinkwana. Bareng denggan na. Ay, rumbang laang. Saan nga isulaang ti may babaeng, no di kat nang runa kayo anaganak na no bilang laang. Agaram, ngam awan pa'y matrabaho na. Into lang namang ti kinasadot na ti salbag. Awanin ti makunakin ka, Marco. Nabayag ka matin nga agdataton kanya. Kat mariknak mo at nga da panagayat ko kan ka. Iso nga aklonan kan. Kaya't mo asawan, agayan ayatan? Un Marco, manipod ita, datan. Ay na, agyaman ak unay-unay Bia. Ay, ayatan ka unay-unay. Agyaman ak no kasta Marco. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Santo Apulaos, ikarek, saan kanto pulos pasakitan? Kay di ka agbisin iti denak. Promise! Thank you, Marco. Yahoo! Ay na, nakaragrag sa kakitangal daw paray. Ay na! Ha? Apa paray? Nangabak ka kadi iti, huweteng? Saan ang huweteng? No di ka ti puso ni Bea. Inaklon ng arudin. Oh, wey! Nainapod no ti bagbagak. Agayan ayat kami paray. Ala,
Alam na iti talo gasot Ingka gumatang iti arak ken pulutan iti tirsay na ni Diana. Agsilibrar taman. Pau, tagitaman. Anya laki din Awan to mga min bilib mo iti gaya mo anak katartaraki. Gastoy alaga. Saan ang agpangadwa ti babae? Oo na yan. Ala, dito'y kapailangan raw. Tas siyak ti mapan gumatang iti arak ken pulutan ta. Darasam. Makain-inumakon ko. Naimbag man pare. Hinaklon na kagaya man ni Bea. Ay, wala. Abay, gitin na san. Guwapo ang mait. Nula nga lang ti saritaan. Sana mga abak Ay, wala pare. Rumbang lahat. Amok kami nga adutagdakdaton kini Bea. Adapay engineer. Adapay minero. Ngam sikat inaklon na pare. Anyat mo sa way. Kaya ko so, mangsapol ka mata niti trabaho. Pare, manggit ka mo sana agbabawi ni Beyaking ka. Dahil tama ng timbagam kanyang iti. Tapi di ka maumuma. Ay, diyak mauma, mangibaga ka. Pare, gamin, palangis sakit ko datang gagas na sinagaya mo. Siyempre, diyak kayat mat. Nga, agdit kayo kinibeya. Dawatin pa ilaing kada angkel ti kwarta. Nga igatang mo iti sabong kin chocolate. Anya? Puto di bagbagang ka baray. Isom, mga sabol ka mo dati. Bukod mo at trabaho. Bueno, bukod mo at kwarta ko na kama. Kastamot lang nga kisay ti bosyo iti trabahador na. Di umay ka pa ilay di balay may. Ha? Di ka matanagan. Tasyak tagtrabaho para ka data. Nakababain ka dagiti dadakil mo no bilang laang. Awan ti pagdanagam ka dakwada. Ta nagsisingpod da. Promise. Agyaman no kasta. Mangsapulak iti sabali apang gadak. Tapno makaurnungak. Tapno makaawidak ijay lugar mi. Saan kan nga agtrabaho kunak manin? Umdas asyak tagtrabaho. Ipariknakken ka. Ngagbalin ka prinsesa iti denak, Bea. Tandaan am data. Ha? Manipod ita. Siyak tagtrabaho para ka data. Day, papel mo day takit kita manakaw. Anya day ta? Ay, watatang. Dahito man di maipapan iti reward no asino ti makaisuro no sa dino ti ayan ni Kibuloy. Ha? Taapay? Tagainap ko ngamin. Manon adaras asyak ka no ti nakaisuro no sa dino ti ayan na. Anya? Iti kuan. Imturog ko manin. Asyak ka no mo tinang tadanda iti 10 million a reward. Anya? Siyak ti mangsapol ken kuan natatang. Siyak ti makaisuro no sa dino ti ayan na. Ay, mariknak kahit. Hapay markaw. Agmauyong kan samot tayo. Itatamit. Ibagbagak lang arudon ti pudno. Ay, laki din. Nagsapa ka mo tin anak karubat, Marco. Sa dino ti papanang. Inakagtrabaho biya. Dito ka lang, wen. Di ka matanagan. Taddan to kwartata. Dakilagatad. Anya? Sa dino ti pagtrab-trabahwam aya. Api nga aging ga ita. Kat di mo na ibaga kanyak no sa dino ti pagtrab-trabahwam. Inaldaw ka mo't arumar. Diyapoy la ibagay takan ka. Ibagak taw no nagsaksis ti planok. Anya? Ala, basta dito'y kalabalay. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Taagbyag ka akas prinsesa. Mapukpukaw na talaga ti limbong ti panunot day jay Marco. Ha? Agasam? Kanayon arumwar, tapno mapan agimbistiga, maipapan kinikibuloy. Ay na! Nagrabaw apa nagpampanunot, aya. Ha? Anyat kayat mo asawan. Natagtagainip na kanunga road, nga iso ti nakaisuro no sa dino ti ayan ni Kibuloy.
Anya, ay na. Ay, una yun day tapa nagpampanunot aya. Hay, kinasadot nakit di ngagtrabaho kunam. Ay, pudno day tanana. Nalabas a kinasadot iso akas jay ti aramiden na. Mangnamnamalatan iti reward no asino ti makaisuro iti mapukpukaw a tao. Una yun aya day di amarkaw. Naimbagla nga tamaan anusan jay kaayan ayat na nga inyawid na. Sapay nagpintas abalasang. Un nga rod nana, ngam panagkunak. Saan nga amo jay babae, akas jay ti aramiden ni Marco. Ti amo na, kat agtrab-trabaho, nga uray saan mat. Apay, di ka mabay ni tikas tangar aramidem, Markaw. Nay, apay ko mamabayin tatang. Kutawa mo dakas nga aramidat. No day tayo naldaw, panagim imbestiga, may papankin ni Kibuloy. Kat nang sapol ka iti trabaho, di ada ko maswildo maun. Anya laki din na kinaawan panunot daytan. Adan kayan ayat mo, Markaw. Ngam kasta ka pa'y laang agpanunot. Ayan niya laki din na ya. Ay na ni tatang mait. No maisurok ti ayan ni Kibuloy. Dakalagatan. 10 million ko naman, George. Ay, 10 million tarupam. No. Dagitin to pa'y pulays. Kadi na mabirukan. Si kanto laki din. Ay, salbag. Ay, unay ko ni tatangin aya. May surok lang ti ayan ni Kibuloy. Di ka ibingbingayan iti reward kaw. Ay, kukwam lang. Agmauyong kansan na talaga, Markaw. Nagsaritaan nyo iti amang Marco. Anya da jay? Nangag ko, asaan ka mo't gayam ngagtrab-trabaho? Nagawan mo't gayam a panunot mo? Ha? Kunak lakit din nagtrab-trabaho ka para kadata. Ngam saan mo't gayam? Beya. Apay, mangnamnama ka iti day tangar aramidem a reward for the missing? Una yun akinaawan panunot day ta? Ay, di ka kumamot agsaw iti kasta. Anya sa anak nga agsaw iti kastoy? Atiw mo pa'y ti tao nga adda bagtit na. No day tamano alawas a panagim imbestigam no sa dino ti ayan ni Kibuloy ket nagtrabaho ka. Di adda ko masweldo ita. Gusto kumamutin Pudno gayam ti bagbagada kanya. Akas ta unay ti kinasadot mo. Sino ti nakaibaga? Asino pa'y kuma, no saan adagiti ka aruba? Napaneknek akon apud no dayta. Agbababawi akon anangaklon kan ka. Anya? Ay na paray, sakti ka. Mga sapol ka lang ito pang ganam. Abay paray, aging ka kari ita. Kat mangnamnama ka pa'y laang iti reward for the missing. Ay, una yan. Anya laki din na ya pare. May isa ka mo maisurok lang ti ayan ni Kibuloy. Pulos, di ka makaraman iti 10 million a reward kaw. Hala, uwan ka tayo pare. Uray bukutam lo isaw. No para kanyak pare. Nonsense lang di tangar aramidang. Ate mo pa yan, ti tao nga dabagti na. Nakarakaro kamutan. Naimbaglaga na. Tawan putot mo pare. Tanwad da. Mairaman laang iti kinaawan panunot mo. Salbag ki deng. Oh, sigamot gayam, Bea. Papanam ngay. Adamot imot mo abag. Pumanaw akon, Maria. Diakon maanusan ti ugali ni Marco. Sadot naman amin asadot. Ha? Makauma ti ugali na. Amo na ka di pumanaw ka ita? Saan? Rimwar, tamapan manen agimbistiga no sa dino kano ti pakabirukan na kinikibuloy. Aniya? Saan ngagpampanunot na di Marco? Kuna na kanyak asaan akong ngagtrabaho. Taison ti agtrabaho para kada kami. Ngambulan ng tinapalabas, pulos mo't nga awan na pasamak. Ay, saan mo't apa nang dadaal
Ngam am mo dagiti tao dito'y lugar mi ni Marco, akasadutan a baro. Isu nga ron amas daaw kami. Idi adamot na ngayat kan kwa na. Saan yan, Maria? Makiwin na suwasakon kan kwa na. Diyak kaya tikas di nga ugali na. Mangnam na makit din, iti imposible ang mapasama. Ay, isalbag! Narabyan ka, Marco. Ay, huwag nga raw. Ay, makabanok, mate. Kat, anya ngay. Nabiro kam ka di matlang ni Kibuloy. Naalam ka din ti 10 million a reward for the missing. Sige, di mo. Saan tayo nga raw? Awan mo, Marco. Awan mo. Ag mauyong kan kunakmanan. No adda pamilya mga gururay kan ka, nataydan ka po iti bising. Ay, Ang mga no saan mo pa nga mo, api manawan ni Bea. anya? Di nakman ang angawon iti kasta? Sa anak man nga agang angaw. Pudno ti ibagbaga. Ah, Ala agawid ka, tapno mamati ka, iti ibagbaga. apay nga intulok yung api manaw ni Bia, tatang. Apay kumalapdag ngay, kit isumot ti kayat na. Anya? Kaya may sa mayata na dyan ngay naramid na. Tapno sana magnamnamay ti sadot akasking ka. Ah, Bareng makasarak iti lalakay ang makatulong kay kuana. Sana kasking ka asadot mo amin na sadot. unay kayo mo tatang. No nagtrabaho ka kuma, nalabay ta sana pimanaw ti kaya nalat mo. Nasingpad ken napintas ni Bia. Ngam sinayang mula nga po iti ugalim. Intulang mo ti kinasadot mo barkaw. Agpanunot ka na barkaw. Hawan ti bimak na iti kastamang sapol iti mapukpukaw a tao. Tapno maala na ti reward. Makumikom ka mang sapsapol iti mapukpukaw. Di mo mapuputan, sikan tinapukawan. Ay, yan yalaki din, Marco. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.